Mphathi wohlelo umntwana wakoMandlakazi kanye no MEC wami Gabisa thokoze kakhulu imisebenzi yasedlukulu yobukhosi yesizwe sihlezi sibambisene nani nobabili ingathi uNkulunkulu engaqhubeka enikeza amandla indawo eniphetheyo. Ngibingelela kakhulu nina besilo umkami Dlukulu kaMayisela, ngibingelele Dlukulu kaMyeni walapha ekhaya eMachobeni nabesilo. Phakamise futhi okukhulu ukubonga ukuba khona kweDlukulu engomkhulu bami engobaba kanjalo engabafowethu nodadewethu. Ngike ngezwe kuthiwa abatwana bakwakhangela nomlini okuyibo ngithokoze kakhulu ko-anti bami abakhona boNdabezitha hlezi sibambisene. Ngiyazi ukuthi umsebenzi oqondene nani lo kuyangithokozisa kakhulu ukuthi oqondene nani bondaba nihlezi nisondela ekhaya kuthi noma kufika isizwe size ethempelini laso okuyindlu enkulu benificeni khona. Ngiyathokoza nabesini. Ngibingelele onke amakhosi akhona, onke amakhosi asemkhanya kude. Ngiphakamise okukhulu ukubonga kundunankulu wami Nkosi Chiliza, Nkosi yesizwe oyisekela ndunankulu likaZulu. Ngithokoze kakhulu Nkosi yesizwe Nkosi uSithole ukuthi uyisekela kwisifunda endlini yamakhosi sibambisene noNkosi uShinga. Ngiyathokoza ukuthi umnyango ukhona Nkosi yesizwe. Bengifisa ukuba ngiphinde ngibalule emakhosini asemkhanya kude ubuhlobo enginabo nenhliziyo kaMdlokombane yayikini makhosi isizwe. Ngiyazi lapha ekhaya kukhona inkosi uTembe, ngiyazi ukuthi khona inkosi uGumede, ngiyazi ukuthi oGumede babili, ngiyazi ukuthi kukhona inkosi unyawo ophinde sinohlobo obukhulu ke nonyawo ngoba ubukhosi bakwanyawo bathatha inkosazana eDlukulu khona endlini yakwethu. Phakamiso okukhulu ukubonga Nkosi yakwaMathenjwa nayo ekhona. Ngingakhohlwa inkosi uMngomezulu Dlakadla, sibambisene nawe kulesi sigodi. Ngiyakujabulela kakhulu lokho. Ingathi ubudlelwane bethu neDlukulu yakwaMngomezulu ingaqina. Lokho Nkosi yesizwe ngikusho ngoba
lesi sigodlo singaphansi kwakho. Mina ngibheke wena dlakadla ukuthi yonke into kuba khona kwakho iyoqonda masiqhubeka neminye imisebenzi yesizwe ekhona. Ngingakhohlwa nabesilo amadodana ami amabili akhona. Senginawo amadodana. Umntwana uLwandle nomntwana uMandulo nina besilo. Ngiqhubeke ngiphakamise okukhulu ukubonga sengiyake manje kuyi-deputy mayor. Ngiyathokoza kakhulu okuyena obambele uncanana. Ngiyathokoza mayor ukuthi nawe ukhona sibambisene nobuhlobo bethu nomkhandlu wakho. Ngiyafisa ukuthi kube khona ubudlelwane obuqinile nakhona lapho ngokuhlanganisa isigodlo saseMachobeni. Ngiqhubeke nabesilo induna zamabutho ezikhona nazo ngiyayibingelela. Ngibingelele ibutho lonke elikhona uvikela sihlalo uvikela mhlabathi nina besilo sihlezi sindawonye ingathi uNkulunkulu engasibumba sande siyibutho. Ngiyanibingelela nabesilo. Ngiqhubeke ngibonge onke amakhansela akhona. Ngingakhohlwa noma engekho nathi sibambisene kakhulu nomeya we-district umeya uMdaka. Naye seniyongiphathisela umlayezo ngoba ngiyazi ukuthi uhlezi efaka isandla noma kulapha esigodlweni eMachobeni noma ngabe kuseMashobeni uhlezi efaka isandla. Niyongiphakamisela nakuye ukuthi engakhathali. Lina besilo ngibingelele usibali bakaZulu abaseswatini abakhona nabo phakathi kwethu. Ngikhona nje ingenxa yabo. AbakwaZulu bathola intombi kodwa zahamba inkomo. Inkosi nibusise. Ngiyathokoza kakhulu ningibongele futhi ngiyazi nisuka esigodini sikaMalenza oyisihlobo sami esikhulu futhi wayisihlobo seNdlovukazi. Ngithokoze kakhulu wonke umphakathi waseMachobeni nawo wonke umphakathi waseNgwavuma nawo wonke umphakathi waseMkhanyakode. Ngiyajabula uma ngibona indawo eyayineyinkinga eziningi ngesikhathi sikaMdlokombane wayelapha eyilaphela ukuthi kuyothi kufika isikhathi sami ngifica abantu bephila. Ngiyabonga kakhulu ezinduneni nakumakhansela ngoba ingonyama izenza nje umkhosi wamaganu la eMachobeni kwakhona inkinga. Ngiyathokoza kakhulu kuzo zonke izinduna zezigodlo ezikhona. Sengiqhubeka nabesilo akusilo usuku lokukhuluma kodwa ngithi angeke ngithi nje qaphu okubili okuthathu. Namhlanje ukuthi usuku lokuthi sisine sijabule sidloba amaganu. Nina besilo sengiya ekuhlanganeni kwethu njengesizwe. Kusemqoka ukuthi siqonde ukuhlangana kwethu ngalolu hlobo.
kumele sikhumbule ukuthi indlovukazi engizalayo umntana enkosi kanye nomdlovumbane ibona baqala lo msebenzi ngezathu ezithile njengoba bese ngeke ngasho. Kwakunento ehlukumezayo la esiphele nya futhi siyambonga uNkulunkulu nedlozi ukuthi ngesikhathi sami lesi sihlava kasekho. Ubukhosi namakhosi ngokubambisana nohulumeni usuka nje la uye kwaTembe sasinenkinga yezingane ezikhulelwa zincane 13 years 15 years icala lelo icala kithi singabaholi icala esizweni sonke. Namhlanje ngiyacela bakwethu emva kweminyaka eminingi nihamba nomdlokombane nihamba kanye nendlovukazi nenza lo msebenzi ukuthi namhlanje nabona ukuthi lo msebenzi uyimpilo futhi uwumuthi wempilo kumuntu. Ngicela ukuba nishayele umphakathi walapha eNgwavuma izandla ngoba lesi sihlava kasekho. Siyalimala masingabaholi indawo esiyiphethe mayidunguzela. Imini ivele ikhona cha ingwenyama evumela ukuthi ngimangala ukuthi ngisuke ngikuphi nalezi igebengu mayigela imkhuba mina. Nina besilo ubalekile lo msebenzi ngokwesimo semvelo engithenga kwenza izolo ngokuhlangana nezinduna ezinye zamabutho ezinye ezendawo ezinye ngezemikhandlo ukuthi lo mkhosi asingawathwesi uhulumeni yedwa ayingene ingweyama trust iubambe lo mkhosi njengoba uhulumeni ubambile bengene futhi nabezemvelo bengene futhi nabesimangaliso ngoba siyisimangaliso lesi sihlahla. Ngalokhu nina besilo ngizama ukunikhanyisela nokunivula amehlo ukuthi akumele imvelo seyivumele ilimale noma ife phambi kwethu ngoba ukulimala kwemvelo sisuke silimala thina ngokwethu ngoba kwathina siyimvelo siyisizwe. Ngalokho lezi inhlaka engikhulume ngazo noma ke ngithi engikhuluma ngazo okwezemvelo kanjalo bakujabulele kakhulu ukukhuthaza lo mcimbi ngokubambisana ukuthi indawo yaseNgwavuma iyona enezihlahla eziningi zamagano ukwedlula zonke indawo. Ngalokho kumele kube nomkhankaso ukuthi zivikeleka kanjani lezi zihlahla ukuze isizukulwane sakusasa sikujabulele lokho kuyimvelo esekuphiwe uNkulunkulu siyisizwe kusasa. Nina besilo ngiqhubeka manyake ninake niyazi imvelo ubeqinisile umntwana ukuthi lesi sihlahla sinikezana amandla amandla amaningi. Uyakubona ngokuthi indlovu ehlathini iqala idlela amaganu ibisidako izoyisephula zonke izihlahla lapha ehlathini kodwa esobuganu ngeke sithinte ngoba uyazi ukuthi itholani khona.
manje ke bantu bakwethu ngisho ukuthi mawukuthi lesi sihlahla sikwazi ukuthi sinyakazise isilwane esikhulu kangaka besiyini thina ngalokho nabesilo sizoba nomkhankaso ukuthi itshalwe lezi zihlahla zande sisenzele isizukulwane sakusasa ngoba abantu abaningi kabazi akusilona nje uphuzo oluyimpilo olutholayo kulesi sihlahla ayaphuma amafutha okugcoba umzimba aweyinwele kuningi ukusuka nokuphuma kulesi sihlahla okumele ukuthi sisibheke futhi ukuthi ngalesikhathi sisandisa lesi sihlahla kukhona la uhulumeni neinkampani ezinkulu izimboni ziyobona khona ukuthi bebamsane naleyo mphakathi uma uthi sinaso isithombe sokuthi konke lokho engikhuluma ngakho bangakwenza kanjani ukuze kudaleke amathuba omsebenzi. Ngiyazi ukuthi intsha yakithi iyakhala kakhulu ngikhala kanye nayo ngoba nami ngiyona intsha phela nje sihlale ngikuso kodwa inyembezi zenu ngiyazazi. Ngiyathokoza sekela Ndunankulu, ngiyathokoza sekela Sihlalo wenkosi uShinga okushilo indaba yesihlalo ukuthi kumele ingweyama ikishawa umoya nje ngoba ezinye izikhathi uyakufica ukuthi ngiyake ngisebenze kusuka ngo9 ekseni kuze kushaya 11 ebusuku uzokhohlwe nokuthi contactwa ukudla imisebenzi yesizwe. Ngicabanga ukuthi nisangidinga nani iminyaka eminingi ubuhlungu esisuka kubo. Nami ngizozama ngiyazama impilo ngizothinta wona amagana ngifuna ukubona ukuthi mhlawumbe kuphi la angangisiza khona. Ngalamazwi nina besilo ngithokoza kakhulu ukuba nifike lapha ekhaya sizobungaza lo mkhosi nokukhumbula abaqambi bawo lo mkhosi nokubaleka kwawo lo mkhosi kumuntu njengemvelo ngoba seyimvelo lesisihlahla. Siyathokoza kakhulu kubo bonke abathe baletha inkosi babusise laba balethe amagano edlukulu noma ngabe mina angikubonanga ulethe isigubhu kodwa kukhona ukubonayo obona konke. Ngalamazwi ngithi inkosi ekubusise la ukhona. Ngibonga kakhulu kwabezokuphepha abakhona phakathi kwethu siyabonga. Yize khona amagano wonke umuntu uyiphethe kahle awasilo njalo uphuzo oludakayo. Ngicela unikhumbuza lokho. Cha wadakani ayimpilo. Asazi uma usuzowaxuba nokunyeke uzokuthola okufunayo kodwa nje uma waphuza odwa ayimpilo. Ngalokho ninabesilo ngiyathokoza kakhulu. Ngiyazi kwi-cabinet yami engibambisene nayo Kapisa umnyango wakho ngithokoza kakhulu. Asiqhubeke sibambisane imisebenzi yesizwe imisebenzi yedlukulu le. Ngalamazwi ngithi nginamukela nonke lapha ekhaya egameni ledlukulu. Ngiyathokoza kakhulu ninabesilo. Akusilona usuku lokuba ngikhulume lolu. Bengizokhuluma ngabe sengikhulume ngongwanya amatrust nothala yonke cha akusilo usuku lwalokho namhlanje. Ngikhulume ngakho kakhulu emhlanganweni wasemashobeni nokubika nina besilo ukuthi ngeviki elizayo
amaganu azoba esigodlweni sasemashobeni nina besilo ngiyathokoza kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu inkosi nibusise. Wona wondlovu.